Leonor Malaykay, Jolene Dabiray, at din sa Balang Kaladwaking Purgatorio. Ikanta tayo po yung dalit na pamuklat. Mayana Talatuki, balayana mituburan, balayana inaus mo, balayana pinili mo, balayan mo o Ginoo, kayang papayapan, kang palabungan, kapabanalan. Kilagyanigig pampoy nga na, kampoy banalay Espiritu, Amen. king ginumanatiliya kay kayo. At kaya kakantin mo rin. Si Chantal rin katang kasalanan, manyatang kapatawaran king ginu. Patang maging karapat-dapat, magmasusi, kaniting banal ay Eucharistia. Ikang miyuman pasala karing matami, at magkalublunas king kay kaming pangalipan, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. ikang babye, panabilin, at misasane, karing talasuyo mo, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. ikang mamantabi kay kami, arapaning Diyos, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. King Diyos, sa may paing tutu pakaluluwa na katamo, king pakapatawad rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king bialanganga. Amen. Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, Diyos ning kayapan, pagsadyan mo ing sablang lelangan, ipagkalumi kay kaming meto nga epektibing lugod, para ka rin kapatad ming daralang kasakitan, paulining kakulangan da kabiyayan, so palmaking dapat king sablang agyumi, bang arinan lunas, ing karelang pamangailangan, at ing karelang kapagnasan, asay wanda kasana kambering masayang puso, itiyaduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Ezra. Inyang oras ning pamidawon ayin, ako i Ezra. Tinalakad ko ketang lugal, anong nukumigmalun, gabak-gabak ko imalan at balabal. Kay bat siniklawd ko at tinasding gamat ko, ban manalangin king ginong kanakong Diyos. Ngako, o Diyos ko, eko makayat na kaya ka pablasang marine ako. Ulira ding kaya kaming dakal akasalanan at susukdol la ang gabanwa. Manibat na king kapanaunan da ring pupumpipunan mi ang ganang yeni. May natili kaming king maragul apami kasala. Ulira rin kaya kaming kasalanan, mi pailalam kami, karing gamat daring ari, daring pagano. Ikami, ding ari mi, at ding pari mi. Pe matera kami, kinwapi bandyan, binihag at biniliking alang kaparang kamarinayan. Dapat king sinagling panahon o ginong kaya kaming Diyos, meging malam ko at pepaintulutan mo, ing makatakas la king pangabihag, ding mapilan kaya kami. At ngeni, manoknangan payapa, keting banalming lugal. Dininan mo kaming pamikatagon, ban mitimawa king pangaalipan. Alipan kami, dapat ika, o Diyos, emo kaya peing gulutan, king kaya kaming pangaalipan. Pepabal mo ing lugod mong ekukupas, king kapamilatan da ring ari ning Persia. At pepaintulutan da kaming italakad, yang pasibayo, ing kaya kang templo. Larinan ding paderno, at manuknangan payapa, king Huda at Jerusalem. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, mipuriya ing Diyos ang mabibye kapilanman. Mipuring Diyos ang mabibye kapilanman. Mamaru sayo at kaybat at inyang pakalulu. Mamaldugyo king kalalaman ning lalamlabwad, at yo ing misasakang ibat
king kasiran na sakdal, karing gamat na, ala, metong mang miligtas. Mipuri ang Diyos, ang mabibiyak kapilanman. Uling agyang kinalat na ako karing bansa, pepakit na kaya kayo, ingde gulana, agyaman ka rin. Parangalan niya arapaning balang mabyelelangan. Uling yo, inginong kaya katang Diyos, ingib pato, at Diyos, kapilanman. Mipuri ang Diyos, ang mabibiyak kapilanman. At ngeni suryan niyo, nung nano inggewanaw para kaya kayo. At puryan niya king matning siwala, panuwanan niya ing ginuning katuliran, at parangalan niya ing ari, ning sablang panahon. Mipuri ang Diyos, ang mabibiyak kapilanman. Para kako, parangalan ke ing kakong Diyos, at ing puso ko, magsayaya king ari ning banwa. Bustan yung ding sablang tao, magsalita lang, dikil king kayang kamalan, at midalit lang kapuryan, King Jerusalem. Mipuri ang Diyos, ang mabibiyak kapilanman. Magbalik na kayo, ikong palpikasala, daptan yu ing matulid arapana. Magkang balikdan akong mitmong kaya panlug, at ipakit na, ingkeyang pakalulu. Mipuri ang Diyos, ang mabibiyak kapilanman. Parangalan tayo ko yung mayap abalita. Alleluia, 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 Alleluia. Ako ing sala na ning yato, nga na ning Ginoo, ing tuki kanako, mikasuluyang babyebye. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo manatili kay kayo. At kaya kaanti mo rin. Pamasa king maya pabalita ag pangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Hinaos na lang Jesus teng 12 at dinina na lang upaya. At kayo pa yan, palwal demonyo, ampong pakayap karing may liwang sakit. Tibura na lang manaral tungkol king kayarian ng Diyos at pepakayap karing masakit. Sinabi na karela, kayong magdalang nanuman king pamaglakad yu, maski tukod, supot, pamangan kwalta o imalan, subali mo ing susulod yu. No ka rin mang lugar at anggapan na kayo, manatili kayo king metong mong bale, hanggang kayo lumipat aliwang balen. Nung sakaling era kayo tanggapan, lakwan niye ing bale na ita at ipagpagyo ing alikabok ka rin kayong bitis anti magtutulaban karela. May kola ring alagad at may muntala ka ring baryo, ipanaral da ing may pabalita at pakayapan dala ring masakit king balang lugar at pintalanda. Ing maya pabalita ning kaya katamong kaligtasan. Kapurihan kaya ka, o Kristo. Maya pasisilim po kay kayungan. Maya pasisilim At po panalangin tama po sana tok ng lapareng bagyo. Ulim po ngero pa ito gadem bagyo. Ating kaya katamo pong dakalawran, dakalayalbog. At naman daratang bagyo na dumalan niya kay katamo at panglalangin tamo ya po sana magdalang kasiraniti king pibanjan ampo king bietamo. Kaya po sana masikan in datang abagyong IT. Lifestyle. Tintangan pong lifestyle. Kanita po tang ating kang masanting lifestyle. Era kapag dudandeng tao. Pero ngayon nung ating kang masanting lifestyle, pagdudandang ka ng tao. For example, kanita, potang bayo kariban, ping sabyan daring tao, ay mayaman ang boyfriend mo. O kaya po, potang ating kang masanting sakin, makwal taya, ing pamilya mo. O kaya ating kang branded bag,
sabyenda, ring pengari na niyan, makwaltala niya rin ni galwandeng masanting abag. Pero ngayon, ipatsepe pakit kang aliwang klaseng lifestyle. Tamping dang sabihan kay kareng tao, ay pota anak yang kontraktor yan. Ay pota, yan pamilya yang corrupt official. Yang ini po, masakit pong impakit kang lifestyle. Kaya po retang vlogger, nepo babies, pari retang nepo babies, o netang nepotism babies, o ngayon po tinok nang nalang papakit, ketang magarbudang lifestyle kimpong social media. Bakit po sinabi kayong lifestyle IT? Kasi yung ginuutang Jesucristo, tinubod nala rin kayang 12 apostol. At king pamanubod na, namo sinabi, munta ko king lugar IT, manaral kayo, o kaya ikayo palwal kayong demonyo, o kaya ikayo pakayap kayong masakit, noon pinabili na nala. Ketang particular lifestyle. Bakit nga nang sinabi, kayo magdalang nanuman king pamaglakad yu, maski tungkod, maski supot, pamangan kwalta, o imalan, subali mo king susulod yu. Siguro magtakata mo, kasakit na ning pagawa na ning Ginoo. Na ika magmisyon ka, ala kang dadala, agyang nano. Pati niya mo rin sabihan kay katamo yung Ginoo kaniti, kimpa magmisyon na pakyapusan niya yung lifestyle na ning ginutang Jesucristo. Bakit? Bayo no po, tinubod din ng 12, pila na lang banwang kayabe. For 3 years, kayabe nala. At ikit da, nung naning lifestyle na ning Ginoo, itang lifestyle ng, bibay checking sabsaban, biye simply. Naiya, alayamang toknangan, makitok nang yaka rin kayang kakaluguran, alang-ala. Agyang namang king kamatayan na, alayang sariling kutkutan, indamya mo ing lukutkutana. Sipisipan mo, anak na yun ng Diyos, pero makanyaning kayang kabilyan. Kasi tinyang particular lifestyle at tingkad king biyena. At nano iti, na ing kayang panaral, metong mo, yapi niya nga mano ning Ginoo. Kaya, ing panaral na, iti makatungpulngan king amano na ning Ginoo. At ing amano ning Ginoo nga iti, yapi niya itang lifestyle na ning kayang maya pabalita. Kaya kami pong pari o balayo ing amano mi iyang si share mi kaya kayo. Ali, bahala pong amanong luluwal king asbok mi, iti po, amano lang ibat king Diyos. Kaya po, emo po paring lalawin nyo, nung lalawin nyo, nung nino ing dadala na ning pari, na magdalayang lifestyle na ning amano na ning Diyos. Kaya itinggewa na tinubod na lang na at ipamalita yung maya pabalita ng kaligtasan. Kadwa, naning lifestyle, pakit na. Yapintang lifestyle na maging patuto na ing Diyos at iukete king yato. Kaya nanong sinabi na, king katang ebanghelyo, nga na itabi yu lareng sablang demonyo, pakayapan yu lareng masakit na itang presensya ng Diyos at yu pa rin keti king yato. Uling akakita ing lifestyle na ning Ginoo, lalong-lalo na kay katamo. At katlo, naning sinabi na kay katamo, nga na manatili kayo ketang lugar ay ita, ko lipat-lipat. Pero nung yero ko tanggapan, ketang lugar ay ita nga na, ipagpagyoreng bitisyo, anting laban karela, uling aliway kayo, ing era tatanggapan, nune ako ing era tatanggapan. Bakit manatili ka rin? Kasi bakit lang maya palimbawa? Kaya itang maya palimbawa, itang witnessing na ning lifestyle na ning ginutang Jesucristo. Kahit mo rin ang sabihan ning ginutang Jesucristo,
Pota pa lang, itubod na kaning Ginoo para maging disipulo na kailangan natin kang lifestyle. At nano iti, yapi niyang lifestyle na ning ginutang Yesu Kristo. Ala kang aliwang dadala pa. Ala kang material na bagay dadala. Nuning kayang amano. Itang kayang presensya. At itang kayang maya palimbawa. At itamo'y magdala kaniti. Nung itamo tintamong lifestyle kalupa ning ginutang Yesu Kristo. Kapatad, ingik patang at banwa, balo na yung kailangan tamo, agyang bayo pataaduan. King balang panalangin nga tamong sumabi, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi, itangan po. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king Santa Iglesia Katolika, maging metong tasa ng tunay manalangin na iglesia, ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Panalangin. Para karing sablang bansa, manatiliya sa busaldo, ing kayaryaning Diyos, ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing sablang daralan kasakitan, atuklasan dasano, ingking kapamilatan ing karelang panalangin, miras karelo ing kasngawan, king karelang kasakitan. Ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para kay katangan, mabiyasa tasa ng manalangin at tanggap king kaboryaning Diyos, ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king kapasalamatan de Richard na yumul ning pagapitoong, para king kaladwa ng Jose Roman Sr., Jr., Antonio Leminada, Juanita Virgilio, Florentino, Lailani, Marvin, Maylin, Junicio, Marieta, Leonor, Chulinda, Ampo, y Maria Teresita. Panalangin tala, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Doon tama po ikakatamang sariling kapagnasan. Huwag paming at siyabanwa, king ganakamo, pikalumo, ring panalangin mi, tatangya sa aking kayarian mo, kareng puso, ring sablang tao, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Ang anak mo, tiyungin iarap mo, tinape at ala, Purihin Diyos. parelang yayang pang, bunganing pakal, isip at lugod, gawang mong matampang, ayining anak mo, uling halumi, tutulang maluka, gawan mong karapat dapat, tanggapan mo, Ginoo. Manalangin kayo kapatid, ng kakatamang daon, matanggap ya, harapan ng Diyos, sikpang lubos mayupaya. Tanggapan na sa aning Ginoo, tindang karinggamat mo, king ikapuri at ikalagayan ng kayang lagyo, king kakatampas sa palala at ng mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming biglalang baliktan mo, reningayin, ayang pangmi, kaya ka, iba't ka rin mga maya pabagi, pikalumo kaya kami. Iting Eucharistia yung tanda, ning labis-labis mong lugod, papanatilya na kaya sana, king kamalain mi, king kaya kaming katungkulan bilang Kristiyano, ikang mabibiyat magari, manggamang king alanganga, Amen. king ginuman tabi kay kayo, At kaya ka ang itasyoreng puso Makatasnong yu, king Ginoo, pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. iti karapat dapat at matuli. Dapat at matuliting pasalamatan dakang paratit numan karino ikpa, Diyos sa langanggat lubos mayupaya. Kaya binayo may sablang bagi,
At inanamaking dake king kaganapan na bistaman Diyosya, linubas sa kayang sarili, king kalagayan at kapamilataning daya ng bibubog king krus, inatad na yung kapayapan king yato. Mulinita, kambering sablang koro ring angeles karing king banwa, alang tuknang at ngaming pupuri. Banal, Banal, banalingin o Diyos, sa mayupaya, bitmoy banwa, yato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad king daratang king lagyuning gino, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloig pay kay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, papagbanalan mo lariting ayin, tingampuning espiritu mo. Bang para kay kami, malyari lang katawan, at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pasalamat siya keka. Piraso na ibinyene ka rin kayong disipulos at nga na, pananyiti kayong anat, kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis at pasabayang pasalamat kay ka, binining kalis ka rin kayang disipulos at nga na, pananyiti kayong anat minum ko kaniti, tingkalising kanakong daya, ting daya ning baita lang hanggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang tao, bangket ami patawaran na rin kasalanan, daptay nyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan, Nganing kakanan mi iting tinape, at tinuman mi iting kalis. Kaya kang kamatayan, kaya kami yang papasya. Ang gana king datang ka, king kaya kang ligaya. yang iniganakan may ikpaing kamatayan at pamanyubli ng maybe ng anak mo, laraw miya kaya ka, iting tinapi ning biyang poing kalis sing kaligtasan, laiming pasalamatan kaya ka, king papalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo kaya ka, kapag kumabami mo namang pagamuha mo, ni kaming ansanong misulu-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Kanakan mayo, ikpay sa iglesia makalaganap king meto yato, pang bigyan na piking lugod kambe ng Leo, na kaya kaming Papa, i Florentino, na kaya kaming obispo, de sablang pari ang pong diakono. Kanakan mula na ba't ni kapatid ming pepaynawan at maninay subling miyang pore sablang miyangon na biye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kami ngan, gawin mo kami ang karapat dapat magkamit king bilang ang bangkayabe ng Maria, yung berhening during Diyos, kambe ng San Jose, king esposo, kambering sablang apostol, ang pore sablang banal, at tinupad king malmong kaburian, king kay kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamirataan ng Kristong kikang anak. King kapamirataan ng Kristo, kambe at kaya ikpang maypayang tutu, kagumning banalay Espiritu, papuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. 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 Kini po manalangin tangmit mong kapanaligan ang lugod kingig pa, karenga manong tiro na kay katamo ning Gino. Ikpami at siyo kabanwa, isang banyay lagyo mo, datang kay kaming kayarian mo, pamitwanyelo mo, kay tesuli pantibanwa, ikakanan mi king adoldo, biyem kay kaming adongeni, ang pong ipatawad mo, kay kami rin sala mi kay ka, anting pamatawad mi, karing mi kasala kay kami, Magyemo kay paisawag kitokso na naikapos mo kami king sablang marok. Kapos mo kami o gino kisablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasaupanin kay kang pakalulu, parati king mikapos sing kasalanan, pidigtas sablang kaligaligan, kabang manay-naya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong karayan, kayo pa yan, at iligaya, manggaman king alananga. Ginami Yesu Kristo, sinabi ka rin kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo. Ing kapayapan ko mabiyag kay kayo, hemo sa balikdan din kay kaming kasalanan, no nilawan ming kasalpantayanan ning kay kang Santa Iglesia, pamayapan may pong bilugan,
Agpangking kaburyan mo, ikang pabibiyat magari, manggamang king alanganga. Amen. Kaya paning Ginoo para tiyasanang banatili kay kayungan. At kay kaanti mo rin. Bakit tama po ngining mikakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayungan. Payapan, Kordero ng Diyos. May lalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, may lalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, may lalakoking kasalanan ng yato, ibigyan mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y ginutang Yeso Kristo, ang Kordero ng Diyos, yang milalakoking kasalanan ng yato. Mapalatang mayawas nga po na ng Kordero. Ginoo, Kinayak matampang-tanggap ka, dapat yagas amano mo, amano mo, pumayap na ako. awan at daya ng Kristo, dala nakatangan sana king bialanganga. Amen. Talakad na kayo po. Manalangin tamo. Paigpaming malugod, baligdan me sanang mitmong ganaka, kay kaming kasakitan, at kapamilataning kamatayan na ning anak mo, api batami sana kay kami, at iduyo mo sana yung kasbu mo kay kami, at imparusang pangaintuliran daring kasalanan mi, iti aduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Yung ginumanatili kay kayo, At kay kaanti mo pwede sa rin. nanay Diyos, may paing tutuing ikpang, panganak, kapoing banal Espiritu, Amen. bisa midaw ne, metanaking kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, King Charles. Maya, pabengi po kaya. Maya pa rin.